Sirkels in kringe, komplekse dinge, speels vol raaisels, soek na die antwoord. Soveel menings, opdaterings, hoeveel skakerings, van graderings. Amelie, sê vir my, waar bly jy? Jou koffie word koud. Lang vergaderings, ander benaderings, evaluasies van situasies, onderverdelings van alverings, redenasies van stofasies. Amelie, sê vir my, waar bly jy? Jou koffie word koud. Amelie, Amelie.